Omuri Lyantonde harimu endimi zitari zimwe na zimwe nk'Orunyankore, Oruganda, Orunyarwanda n'ezindi. Disitulikiti ya Lyantonde neemanywa munonga habw'enyanga z'amabaare ezi abantu barikwija kureeba. Lwaki bakiyita Lyantonde? Lyantonde lyali jjinja era erirya waggulu nga lya butonde. Kati abantu nga babuuza nti ogenda wa, nti ngenda ku kiyinja wali ekyetonda, nti Lyantonde nti ejjinja eryo Lyantonde lyetonda, ne muvaamu ekigambo Lyantonde. Tuli wano nga tuwangalidde muno, naye nga bajjajjaffe okujja muno kwali kukekeza nyago nga tuyambako bannaffe ab'Omwankole ng'essaza lya Bwankole ate abatamanya ŋŋandwa bali Lumbi. So Mugabe n'asaba Ssekabaka ajja amukwasizeeko. Olutalo olwo we lwaggwa ne Ssekabaka Omugabe owa Mwankole n'ajja n'awa akasiimo essaza lino Kabula n'aliwa Ssekabaka era ne lifuuka essaza kwaga amasaza 18 agakola Buganda. Etawuni ya Lyantonde erimu amaka g'abatuura garikweshumba omuri 18 kandi ekiri aha rurengo rwa Town Council eine woodi 2 ezirimu Kooki na Kariro. Abantu obu barabe nibenda municipality harimu oburemeezi obu barikurabamu kandi oburi aho nibwo buzubiira bukiri kukwataho okubaha ekitiinisa kya municipality. Lyantonde wagibarire kuga emyaka 10 enyuma ninga se emyaka 5 ategezere nehinduka. So abantu ni bengi, kino kintu cyo kubanza abantu tubino omubwingi hadiya na Lyantonde n'ebyobufuzi byayo nibigenda nebihindahinduka. So ekikumanyisa nti baba twire municipality y'Inchakare nibasa kuza kuyamba era okongera okutungura Lyantonde. Hati ekikura kyamana kitukuramu okutereza imihanda efire ni mike buno bugazi bwayo ni mike. So kikumanyisa ngo twatubine municipality wakupurania yeneza kuba ndizo eza kuba eri plan ya imihanda ya plan. Town Council zeetagisibwa olw'ensonga obuweereza buba kumpi n'abantu. Tufuna Town Council, tufuna obuweereza mu Town Council, kati nezina amagombola amapya ge batuweereza nago nigafuna ebintu okugeza. Kati tufuna ng'emmotoka mu Town Council ne Lyantonde ne Kaliro lulo nitufune emmotoka awo ebankulaakulana ng'eyingidde mu kitundu. Tuba tuyambibwako amalwaliro butuba mutulina mu Town Council ne mu Kaliro nga Sub County nawo ntufune eddwaliro eyo yenkulaakulana gitwagala nga bana Lyantonde. Abantu omu tawuni ya Lyantonde no bakora emirimo etari emwe n'emwe okubahwera kugira ekiyabatahiza. Tugaba ebintu urugero munadizi twatunga OWC abantu abakiro bingi babitungire muno, especially betwahire embuzi zikazara zazara, betwahire empunu zona bakatunga empunu hati ni nyingi muno mu Lyantonde, betwahire ente zikazara mwena abandi nabo baza kutunga bayita bakatunga konkane kintu kirungi program za government mu Lyantonde at least abantu bakoraje kandi tukiziromukisha niba tukereza itwabasha ntuzayo tukoraje tuzireberera zibura kufa abantu batungamo mwena at least buri gombora ine ba farmers bitu kwita ba model farmers abandi batunga ebyo batukereza bya OWC. Nyenda kusima government ya president Yoweri Kaguta Museveni abwa program zezi nyingi z'ibumene ziza kureba ngo abantu barwumbuo bari development mudu ataza muna nizibano rabo twagabinti na aruna program yo kugabira abantu enkoko na nempunu nora twatandika program yo kubahandikisa okutsinga munonga eminyeto kora abo ryokwe utine twatandikire gukora. Nyenda kushaba uyizo mu office yitu tukwandike tuzagumiza muntu kwatanisa na Canon Kasamba arebe ngo watunga icyo gukora obodo risenkoko oborise mpunu obozo mu myuga program z'imyuga reba ngo wajya mu program yone yiwazamu twarwana soboro twavuga. Omutawuni Kansweji hari amarwariro nka Kasambya Health Center ya Kana, St Elizabeth Kijukizo,
eri aha rurengo rwa health center ya Kashatu kandi amashomero hariyo Kasambya SS, Kasambya Primary School, hariho na Cyabakuza SS hamwe na Cyabakuza Primary School, St Martin Primary School na St Gonzaga SS. Bashaho ntwenda barukumara nitwenda ababebembezi ba district hamwe na nabebembezi abamarwaro batuhereze proper accountability erukutuyamba tukamanyirwaro ryiturire because tu want to tell yishani shumi for yebe mochare yitwine izo tukatungo kushekererwa so omuntu hagiro ecyabaho mochare yitu is completely down tinkugira ngo nyonisha aba mochare ngo muntu but we want a full equipped hospital. Abana okuva UPE yajja abana basoma era ebyo byenjigiriza nsubira tubiteka na mwana wabula era twagala ate twongeremu singa government etuyamba nekyusa curriculum mwenu nekyusa ddala nebanga eri implemented nti singa tukola skilling wano yeyinza okukola obulungi wano twetagisa amakolero abavuka bafune emirimu bulungi ensozi zetulaba nga China tezisoma nnimi ne wano mu Uganda tusoma nnimi nti amanyi oluzungu yaba yasoma ate offices ezo nga ntono nnyo nesinga omwana asoma okubajja emirimu wegiri mingi. Okurugereraho abatuura omu tawuni kanswegi omutawuni kanswegi nibakunda bebembeza biine sente ngu kandi eki kiremisa obuheereza burungi omu kyanga eki. Sente omutoza kumuterera akaruru umushaba karuru akushaba sente abantu abahiguru ba MPs nimwe muteretera rwanje rwona nomugenda mukwata karo mukagura emitwaro 10 mukagura emitwaro 20 mukagura 30 omuntu wa hansi kimuretera kunyigirizwa munonga mbwene nka kansara wa ukuzata uno kanso nke mitwaro 5 mbwene ajihankai kugira ngo ahereze omuntu wo kumunonda karuru abantu kibata kurandira buru kugwejumbira no kugira ngo muresire nkora yo kuhereza sente zo muzima ngo nzirete buzuvango narwo MB kumpe sente agizo kansara RC3 naye ngo amuhereze sente where in the district byoboneje kuba nakireba nakikiza abo kuba tumanyere ngo abantu betenga kushomesebwa munonga kuba sensitized so that their mindset can change no mutakarwo mutekateka tosha ibintu bigenda like this no there's a change there are things that we can do in every twasa gukora kahindura communities zetu zikura kandi bukatuza umutekateko na no mukora omutawuni ya Lyantonde nahacwekanisa mw'oruguuto nyigendo rwambarira kuza Kampala kandi orundi norwarakayi na Sembabure orurukwetenga kuza ha mutindo okwinegeza entasya y'ekyanga. Gashakwa Sandeke William.